Svake druge srijede vrijeme je za zdravstveni blok. Naša kolegica Patricija Levak već je u studiju u Bogovićevoj sa svojom gošćom. Patricija, koja je danas tema? Dobro jutro kolege, dobro jutro našim gledateljima. Današnja tema je vezana za dijabetes, odnosno šećernu bolest. Naime, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nabavio je 110 inzulinskih pumpi i za djecu i za odrasle. Zašto su važne i što je to inzulinska pumpa? Pozvala sam moju gošću, to je docentica doktorica Nataša Rojnić-Putarek. Dobro jutro, dobrodošli. Vi ste pedijatrica, radite na KBC-u Zagreb, klinika za endokrinologiju i dijabetes, je li tako, klinika za pedijatriju. I bili ste naravno ispred referalnog centra. Pa dajte pojasnite našim gledateljima što je to i zašto je važna ta inzulinska pumpa. Mislim, to naravno nije novost, ona je već 15 godina u Hrvatskoj, ali ima sad nekih novosti vezano za tehnologiju. Dobro jutro. Hvala da ste me pozvali u vašu emisiju. Pa evo, inzulinska pumpa je jedan uređaj koji pomaže djeci, odnosno koji služi za isporuku inzulina. Zašto je ona dobra? Čemu ona uopće služi? To je da u stvari, to je taj mali uređaj koji ima u sebi spremnik za inzulin i povezan s jednom tankom cjevčicom u potkožno tkivo. I na taj način mi možemo modulirati na dva načina isporuku inzulina. Jedan je da se on kontinuirano isporučuje, a drugi da djeca, odnosno odrasle osobe koje imaju inzulinsku pumpu, same daju putem tipki kao na mobitelu, isporučuju inzulin. Je li to njima jednostavno, pogotovo djeci? Nakon što prođu edukaciju, djeci je to jako jednostavno. Znači, oni su sa tehnologijom srasli, odrasli uz tehnologiju, tako da njima su pumpe jednostavne, nama odraslima također isto sad već jesu. Jako su dobre, pogotovo za malu djecu, zato što kod dijabetesa, pogotovo koji se dijabetes javlja u djece se javlja dijabetes tip 1. Znači, tip 1 Prema tome, te inzulinske pumpe su namijenjene isključivo osobama koji imaju dijabetes tipa 1, je li tako? U principu su namijenjene osobama koji imaju dijabetes tipa 1. U djece je to još uvijek glavni oblik dijabetesa, bez obzira što postoji epidemija pretilosti, imamo sve više debele djece, ali još uvijek nemamo toliko dijabetesa tipa 2 u djece. Dijabetes tip 1 to je onaj koji nastaje autoimuno, dolazi do uništavanja beta stanica, nema isporuke inzulina i moramo inzulin dati izvana. Kako se daje? Daje se znači injekcijama. Tako da nekad djeca moraju i po 7, čak i više injekcija dnevno inzulina primati i inzulinska pumpa im je idealna zamjena za tako nešto. Pogotovo maloj djeci koji imaju različite obroke, različite dnevne aktivnosti. A što je najveća opasnost? Najveća opasnost kod dijabetesa je to što djeca mogu pasti u hipoglikemiju, je li tako, i noću? I zato je možda ta inzulinska pumpa bolja. Pa da, to su znači akutne komplikacije dijabetesa. S jedne strane je da mogu imati nizak šećer, čega se u stvari bojimo pogotovo noću, tako jer tada djeca spavaju, nekad ih taj nizak šećer probudi, a nekad i ne. A s druge strane, naravno, previsok šećer koji dugo traje također nije dobar, isto tako može dovesti do dijabetičke ketoacidoze za koju znamo. Tako da zbog toga inzulinska pumpa, pogotovo ove sad suvremene inzulinske pumpe koje su povezane sa senzorom, znači još jednim aparatićem koji se nosi na tijelu, a koji kontinuirano može izmjeriti razinu šećera u krvi. Tu su one jako, jako dobre zato što one mogu prekinuti isporuku inzulina prije nego što dođe do hipoglikemije. Postoji li lista čekanja za te inzulinske pumpe i ko su stvarni kandidati, dakle i kod djece i kod odraslih? Liste čekanja postoje. Zadnjih 4 godine dobivamo određenu količinu inzulinskih pumpi preko HZZO, što je odlično, i te liste čekanja su se značajno smanjile. Ostatak pumpi koliko je potrebno svakom centru i dalje se mogu naručiti preko bolničkog proračuna,
tako da u stvari značajno se smanjila lista čekanja. Lista čekanja će uvijek biti zato što dijabetes svake godine je u sve većem porastu. Svake godine otprilike imamo oko 150 djece mlađe od 18 godina koje dobiju dijabetes, ali incidencija raste i pomiče se prema mlađim dobnim skupinama. Tako da liste čekanja će naravno postojati, samo što su sada puno kraće. Ali dobro, to inzulinska pumpa, to je, možemo reći, spada u suvremenu terapiju, je li tako? Ali nije baš da svako dijete, odnosno roditelj, želi. Pa to je isto istina. Znači, postoje države, recimo Slovenija, u kojoj gotovo 80-90% djece ima inzulinsku pumpu, ali to su rijetke. Znači, u prosjeku oko 30 do 40% djece koje imaju dijabetes tip 1 ima inzulinsku pumpu u terapiji. U takve zemlje spadamo i mi. Zašto je to tako? Znači, nekad samo dijete jednostavno ne želi. Koje su indikacije za inzulinsku pumpu? Prvo je da u stvari treba postojati motivacija da bi se dobio takav oblik terapije. Drugo, trebaju biti dobro educirani. Zato u principu se inzulinske pumpe ne mogu svugdje stavljati, nego samo u centrima koji imaju educirani tim koji može pokriti u stvari cijeli taj postupak postavljanja i praćenja dalje djece sa inzulinskom pumpom. Može li se pokvariti ta pumpa? Što onda? Što se onda dogodi? Naravno da se može pokvariti. To je znači, tehnička spravica koja se definitivno može pokvariti. Ona ima... A koliko je sigurna, sam htjela pitati. Sigurna. Ona je sigurna, rijetko se kvari, ali postoji znači tim koji je u stvari podrška za takve slučajeve. Oni odmah unutar istog dana mijenjaju inzulinsku pumpu, ali recimo taj dan ako je nekakav vikend ili negdje su udaljeni, onda možemo kroz dan, dva, mi se uvijek čujemo telefonom, davati inzulin putem pena, znači injekcija. Evo da se vratimo na početak, sad kada su te inzulinske pumpe došle, kako vi njih onda distribuirate, kome one idu? Znači, one idu u centre koji imaju educiran tim za postavljanje inzulinske pumpe. Znači, osim Rebra, to je Vinogradska, Split, Rijeka i Osijek. I mogu dobiti znači, sva djeca unutar cijele Hrvatske koji su, znači, gravitiraju prema jednom od tih centara. Dobro, hvala vam lijepo što ste bili gošća naše emisije. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Vidimo se za 14 dana u zdravstvenom bloku. Kolege, evo, preuzmite vi riječ ili ćemo krenuti odmah sa vijestima. Hvala ti, Patricija. Ugodan nastavak radnog dana. Eto, saznali smo nešto novo o tome kako možete koristiti inzulinske pumpe. Ako imate naravno više pitanja, podrobnije ćemo pratiti ovu temu i uvijek se možete obratiti stručnjacima.